Prayer meeting this morning. Hallelujah. The verse that I'm going to be sharing with everyone today is from the book of Psalms, chapter 108, verse 1 and 4. My heart, O God, is steadfast. I will sing and make music with all my soul. Awake, hark and learn. I will awaken the dawn. I will praise you, Lord. Among the nations, I will sing of you among the peoples. For great is your love, higher than the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be all over the earth. Key words in this verse is steadfast, awaken, and I will. Steadfast is when someone is steadfast in something that they are doing. They are convinced that what they are doing is right, and they refuse to change it or give it up. Firmly fixed, in place, and immovable. Let us be steadfast this morning when we give God the honor He deserves. Steadfast with our relationship with our Savior. Steadfast with His Word while implementing His Word in our lives. Awaken is when you were asleep and someone or something woke you up. In the same sense, when we come before the Father, let us give Him the honor and glory He deserves as children of God who are awakened, who are aware. We must be awakened in order to be aware. That we are serving a living God who is our Savior. Jesus Christ, who took on the wrath of God that should have been placed upon us. In return, we have eternal life after this life, if we stay in the course and remain awakened through His Word. I will. When you say I will, you are saying what you will take place before it comes to pass. You are being intentional. Let us be intentional this morning, church, when we go before the Savior, giving Him all the praise He deserves, all our attention, all of our love. In the mighty, matchless name of Jesus Christ, amen. Oh
we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word. Lift your voice and Father, Father.
Worship team, militator ina tato vi inga ilene yaso. Hallelujah. Wana imotsia lo maftanga mle tua neita yao. After ile tua no ne have no fo. Oh, if I'm to spare you'll take me to a suit to a little yai. I'll take me nay. I'll take me to a father to latte to draw near unto God while he is still here. That tells us there's going to come a time when you will look for him and you won't find him. But while we have the opportunity, while we have the chance, let us draw near unto God. Say amen. Lamentations chapter 3. Awenga lonam ta upetolu olona fai upesful malvalu. Hanga ta mail fai upelua sul matolu fa mole lava tato molo yaitu sifs. Samoa tato su efatasim tato fai tau fatasim data yao. Tusi awenga nae so omal tusi perfecta yermia. Fenga ngatuai. Ola tato vava ailim ta upetolu. Amal mole tato fai tau fatasim mail fai upesful malvalu. Lamentations chapter 3. You'll find that in the Old Testament, right after the book of Jeremiah. Of course, if you have the Bible apps, it's easier, but for you with the regular Bibles, it's right after the book of Jeremiah. Lamentations chapter 3, we're going to be looking at verses 18 through 23. Tanto fai tau fai upes ful malvalu e whangata mai fai upe luas ful maltolu fai tau ia. Ona o wha pei folea. Ua wha o matia lo wha tuatuanga ma lo wha moe moenga mai a Yehova. Ia e manatu i lo puapua ngā ma lo anga leanga ina. O le laena ma le rosa. Ia e manatua lava. Ua wha no no lo loto i tutonu i ate ao. O le mea lea nei ua toe manatu iai lau loto. O le mea lea e wha moe moe ai au. Le alofa o Iova ua le wha o matia ai i tātou. Ona ua le mawai o lona alofa muti muti vale. E fou mai ia i tae au uma. E tele lo wha maoni. Amen. So I say my endurance has perished. So has my hope from the Lord. Remember my affliction and my wanderings, the wormwood and the gall. My soul continually remembers it and is bowed down within me. But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness.
E tele lona whaamaoni. I le tusi leo awenga o te iloa e le tau whaamtalaina o le tusi le awenga o se tusi o le whaanoanoanga. When you look at the book of Lamentations, lamentation is just a fancy word for a book of mourning. This is a book that is written by the prophet Jeremiah, o tusi na tusi a Jeremia. E masani lana whaamtalaina le tangata le pol perifeta Jeremia. O le perifeta e masangi ngā kangi ma whaangongo. Lang ol taimi tonu alea ngā lue aia pe na whai ele ngā lue ngā Jeremia ol taimi tonu alea ua o mai le whamsinonga le atu o le whanonga Israelu ona lato le usiustai. Le ala ua te le avanoa te le taimi na whai atua i le atua usiustai toi fo i mai ai wawa ai atua le atua le alava i whai le mea fiam na o il tangata. Ai awane ngalo iai tātou o le alava le tātou le usiustai e iai le taimi a umai le alofa tuno le atua sauloa malona whamsinonga. Saul whamsinonga le atua whaungai le atua Papalonia ma Nebuchadnezzar e o mai e whaumatia le nuu o Jerusalema. Le lawa I loa ne Jeremiah. Jeremiah understands this and he sees this. It hasn't happened yet. It's about to happen. And he's telling the people, come back to the Lord. Humble yourselves. Mawalalo to loto toi foi mai le atua manu o lo mawal to avanoa. Awa tātou I loa le tala le whai unga le tusi e lua no whai ngā tupu whamea ua whatau nuu lawa le whamsinonga le atua. Whaatanga I le atua Nebuchadnezzar manu o Papalonia e whai matangata e awala I le whamsinonga le atua Jerusalema. Lea la ua sau neia Nebuchadnezzar whaumatia whamei ua tātou I loa tala. It says that they destroyed the city of Jerusalem. They broke down its walls. They destroyed the temple. They took all of everything that was used in the temple and they took it out of the temple to use it in their pagan temples. They destroyed everything. They killed everyone and they left just a small group. But even that small group, they're called the exiles because they took them out of their city and into Babylon. And when you take someone away from their home and their city, imagine being called Samoans and no longer have the islands of Samoa. We would have no heritage. We would have no place to call home. This is what happened to them. But it's because of the judgment of God. And it's funny because when you look at this book of Lamentations, now Jeremiah is going through. And here's a man who knew what could have been, but because of their disobedience, God's judgment came through. And now if you look at chapter 1, it's so funny because when you read this, he says in chapter 1, he says, look, Jerusalem once was full of people is now deserted. She who was once great among the nations sits alone like a widow. Once the queen of all the earth, she is now a slave. O tangata le whamailon il whai upo mo whamei e ua nofo to atasi le aai sa tumu I tangata. Ua se whawhine ua oti lana tane le sa mamalu inu. I le sao tamaitai inu ua whai oia ma le ua avatu taula. Tusol mele o tupu ua saule whamsinonga o le atua. O le nuu sa whaamanuhi ai le atua. O le nuu na filifili ai le atua. Ai wawa ai tātou, o le ale filifili o le atua, po le afo le wala awa le atua iai tātou. A tātou le usiustai, e ai le taime sa ule whamsinonga le atua. Because here was a chosen nation. God wanted to use them. But even in their disobedience, God had to bring judgment. And the reason why I'm telling you this is because it's out of this mourning and this suffering, that this term is coined, great is thy faithfulness. And the question is, how can someone who's in the midst of suffering say such a thing? Because when you look at this, atato mafo fau pe fa pe fea on the familiar mia ile onga to tonu o le puapuanga. Ile onga to tonu o le fafita auli mal fam sinonga le to. E fa pe fea ona maua e Jeremia le aloto ma fa pe atu le atua e tele lo fa maoni. Awale upu moni lava il tangata le lo tato ye messination a o mai nei fafita auli e le se fia mafo fau le atua. E kelo kaimi ele fa pe ifo e fa maoni le atua ai telo taimi e kuskusi ka ko lima a feo o ye oe. Ai lea tato vava ai lea wa ongo se perfeto wa masani le tua e tu salava pe saule fam sinonga o le tua e le sui ai le fa maoni o le tua ya te oema na e fa longo lai le maulen tato fai tau e famei ono fa pe ua fa umatia lo fa tua tuanga ma lo fa moemoenga ma ya yova. It says my endurance, my patience has perished and my hope for the Lord is lost. Now here he's being a man. Because in the midst of any trial, that's what we feel like. I'm tired. I'm tired of enduring. My hope is lost.
And that's where we all should start. And here's what I want to encourage you. Even in the midst, if you look at this last year, and now some of us, as we're going through the trial of the loss of loved ones, in the midst of our suffering, let's just remember one thing. Let's be honest in our suffering. Let's not pretend that it's not there, because Jeremiah doesn't pretend. He says, my endurance has perished. My hope from the Lord is gone. Famay ua tau fa matia lona fa tuanga ma lona fa moe o langona leo se tangata ua mafatia ma ua ui puanga. Mela le fia o ye tato. Don't pretend that we are not suffering. We are all going to suffer. Endure it. Go and tell God and be honest. Some of us are afraid to be honest with God. But you ever read the book of Psalm? You ever see what David writes? David sometimes goes, God, kill my enemies. Throw them away, cause the animals to eat them. I mean, he's being honest with God. And sometimes, we're afraid to tell God the truth. And here's the thing. Whenever God looks at us, he's looking at our hearts. So you can pretend all you want that, okay, God, I'm having faith. No, you're not. You're troubled in your spirit. You're suffering. That's what he's saying. He's saying, I'm recalling. My endurance has perished. The hope for the Lord is gone. Remember my afflictions and my wandering. Because now that's what the people of Israel are doing. They're wandering. No land, no place to call home. It says the wormwood and the gall. These terms, it's like, what is wormwood? What is gall? Wormwood is this bitter plant. And it's recalling the bitterness of the trials that he's going through. Sometimes in our trials, a lot of us, we get bitter in the midst of it. And here's what I want you to do. There's a way to suffer. There's a way to suffer as believers of Jesus Christ. Yes, let's not pretend to be honest with God, but be careful that you don't dwell there so that difficulty starts to turn into bitterness. O isi a vaenga o la au e o ona. O lo tau mawhaila le perfete whamatala mai le o ona ma le matui tui o le pua ngale e ui ai. O le mele tam whai atu ai tangata kerisiano. Awane a vea ia pua ngā ma whawhita auli ma mea e tupu ai le o ona I tonu lo o langa mo lo loto na e le fia le ia le tua. Awane I whaatanga langa o le mea whaatanga I o lo nofo umi na ina. Awane ngalo ya to e yai taimi whano no ai ai yai foi taimi tauna e atu la ilo e lunga ma toi whamalosi le ngā ruenga le atua. Ai langa a umi lolo ngofo ngai ngai lo pua ngā e a makalonga ngā le angalo loto. You start to become bitter. And when you become bitter, it's a difficult place to pull you back from. And Jeremiah is reminding you, do not get to that place of bitterness. Yes, mourn. Yes, suffer. Yes, go through it. But don't camp there. Don't sit there and throw a pity party and want people to feel sorry for you. Instead, pick yourself up. Yes, go through the suffering. Be honest with God, but don't dwell there. Say amen. Awote nofo mau yai. Tauna e alwese yo e tato te whaatanga ina langa yai te milanga le pelo fo upo le atua. Fe me upo le atua e mau fe mai Yesu ke riso e maua o tau I pupua ngā. E lei whape Yesu o mai le kare si e saunga le muma le ma fia te mi uma no. Fai mai clear leilo po Yesu e maua o tau I pupua ngā. Ai fai mai la I o tau loto tele. But be of good cheer. Why? Because I have overcome. And so in the same way here, that's what he's recalling. The wormwood and the gall. Don't get to a place of bitterness. Make sure that sometimes this is what happens. You dwell in that, then you leave the church, and then you stay away. I want to encourage you. Remember what we told you. The body of Christ is the place where we come so that we can what? Spur each other on. Ia whamalosi leisi mena aua nei tuua le o mai whatasi lango I le whale nei le ainga le atua le eka le sia le atua e tatou o mai whamalosi leisi ai leisi mea maua pe awhai ke ngofo ngofo ai anga o oe ma e kankangi ia e kupo ile le o onga I lo loto ke ia o e le hanga o e le fia o e le koi fia le atua. Say amen. But I want to encourage you. Be careful that your suffering doesn't lead you to bitterness. And understand that suffering is very much part of our lives. We can't avoid it. Just like death, we can't avoid it. But suffering is part of it. And here I want to encourage you as Christians, we need to have a different perspective of suffering.
Because when you look at what he says, after he says the word, he says, my soul continually remembers it. What is he remembering? The sufferings that has happened to the people of Israel. He said, my soul remembers it. It's bowed down within me. But, everybody say, but. It says, but this I call to mind. But there is a change. It's a shift in attitude. Even though he's suffering, even though he's getting close to the point of bitterness, he says, but I recall to mind. Say amen. I recall to mind what? Therefore I have hope. He says right there, even though I'm suffering, ole mele fa moe moe ya ole alo fa moe moe fa me ole alofa o Yova o ale fa o matia itato. I want you to think about that. He says, but I recall to mind and I have hope. What does he have hope in? The steadfast love of the Lord never ceases. Say amen. You know, in another translation, it says this. It says, because of the Lord's mercies, we are not consumed. And I want you to think about that phrase. Because of the Lord's mercies, we are not consumed. What does that mean? It means that if we rightly assess our lives, none of us are perfect. It means that we are all sinners. And because we are not perfect and all sinners, the right thing that should happen to us is we should be consumed by the fiery judgment of God. But because of his mercies, we can stand today and worship. Because of his mercies and his grace, we can do what we do each day. Because the truth of the matter is, if we were to go by our own standards and our merit, none of us deserve to stand here and worship God. But because of his mercies, ona lona lofa tu no wale fa umatia itato le alu wingal tala perfecta ole upomoni lavo tato o tangata le ato to upomoni lavo tato o tangata yang sala ele au ngai fina ngalo le tu afame ona olona alofa tu no wale fa umatia o me tano ya tato tangata nga sala male ato to ole oti afame ya yer mi ona olona alofa muti vale mo o mau. O mela na so se taimi tato te o mai ai, ia tato iloa, a tato tapua i le tua, e leo se tato le lei, e leo se tato ami o tonu, ai ona lona alofa muti vale, ua le whaumatia ai tato. Se matau tia pe ai mawhau iai, langolupo moni lava, e sao matonu iai tato le oti o tangata yanga sala, e le ato toa, ai whawhetai le tua, wa iai le tato wha moe ai e suke riso, ona lona alofa muti vale, ua le whaumatia ai tato nei taio. I love that. Because his compassions fail not. Ona uale mavail ona lofa muti vale. Ai whamei ale si whai upuna. E fo mai itai au uma. His mercies are new every morning. Not just one day or not every morning. Even this morning, you woke up this morning. You might have had a bad day last night, but his mercies are new this morning. Maybe you messed up during the week, but I'm telling you, you wake up the next day, his mercies are new every morning. And I want you to think, what does that mean, mercy? It means that your slate has been wiped clean. God doesn't remember the past anymore. Instead, it is because of his mercy that we are not consumed. Not only that, he wipes clean the slate so that when you wake up this morning, you might have messed up last night, but when you woke up this morning, God's mercies are new for you. Ever may uma. Pole ala le leanga le aso to nai pole ala le anga na mea e fai nei vai aso FM e foita e ke ala mai nei kai a o fo le alo fa le tu mo e pe le anga foi nei aso a e ala mai foi le si aso FM e fo itai a uma lona lo fa mo e ma e se man tau tio le lo fo le tu langa polata mo fai ngo tato o langa e o fo ia te e tai me sa si tato e ai tai me fa le tu no e tato ai fa fetai le alo fa le tu Whawhetai le alofa muti vale o le atua. Lewa mei tu spai e fou I asa uma. O me kaun kako fia iai. Praise God. I mean, just think about that. I really want that. Let that sink in your heart that you woke up this morning and his mercies are new for you. You know, because as human beings, man, it's hard for us to forget when somebody does you wrong, right?
Soon as someone, it'll take you weeks, days, some of us years, right? Some of us it's forever. No longer my friend. But God says, every morning, you might have betrayed him last night. You might have done something you shouldn't have done. But he says, every morning you wake up, his mercies is new for you. Isn't that great news for you? Simal tautia. Poleal ka ko leanga faya, poleale leanga o me ka ko ki faya, pe fo iso o leanga sala e meia. E fo itaya uma lo na lo fatuno. Ma le fa malo sila mo nei taya. Ai va ai o le fainga le fam talanga perfect. E le fai le onga tutonu o fa afita o limpopo nga. Ia mau fo eta to le na nga. Langa elis nga ka kakalo le atua avise ngi popo nga. But instead, in the middle of his suffering, he says, God, it's okay. I know that your mercies are new every day. And I know that last verse, great is your faithfulness. Great is thy faithfulness. Etele lo fa'amaoni. Nang olisi lea winga o lea tua. O tātou malamlama le winga o lea tua e paia o lea mi o tonu. Olisi lea winga te leo lea tua o lona fa'amaoni. O ka ngaka i e whaamaongi ngei le whaamaongi kai au. A o le tua, e tu mau lona whaamaongi. E ale winga lang whamta, alanga anga le whaamaongi le tua, e whaomakia uma tātou. Ai le whamai whaamaongi e lona lofa i a te oe maa o le whamai o le tua, mai le vavau e o lava le whaavavau. Le winga le whaamtalanga ngā e le suia le tua. Po le al kako le whaamaongi, e le suia i whaamaongi le tua. You can bank on the word of God because great is his faithfulness. You can bank on the fact that his mercies are new every morning because great is God's faithfulness. How do we know God is faithful? He didn't just talk about his love, but he demonstrated his love by sending his son Jesus Christ. Great is God's faithfulness. Our faithlessness does not nullify God's faithfulness. And that should be a good thing. It should be let me just take that burden away from you. Because some of us, we serve with the idea, I need to be faithful so that God can be faithful to me. No. The Bible says that while we were yet sinners, God was still faithful in sending his son for us. Because if God sent it based on our works and our goodness and our living holy, he would never come. If we're honest with ourselves, he wouldn't come. But because of his faithfulness, when God says something, when he makes a promise, he fulfills it. He fulfills. O mea uma e fola fola le tua e fa maoni le tua e fa tauina le tua. Say amen. Mena o te fa malo si a te au te fa vai vai. I le onga to tonu nei puapua ngā ua mawhai e perfecto na fa pe atu le tua e te le lo fa maoni. E ui la o te leo nei mea ua whanoa no hai. Te leo mea ua tau mou atu ai lau fa tua tuanga ma lau fa moe moenga e whamea e le suia lo fa maoni le tua. E whaamaoni lava oe, e fou I tae ao uma loa lofa muti muti vale. I'm telling you, that's the greatest news that you can hear every day. That God loves you every morning in a new way. Every morning, his mercies are new for you and for me. Say amen. Ai tatalo la ne yaso. Tata wo mai e tapua I le tua awane ngalo ya te o. E fou I tae ao uma le lofa le tua. E whaamaoni fo I leos ka mai whaamaoni le whamea e tele e tele lo lona whaamaoni. Great, not just any kind of faithfulness, great is his faithfulness for you and for me. So yes, suffering is part of our lives, but let's be like Jeremiah. Don't get to the place of bitterness. Instead, find yourself a place where you can say, God, where are you in the midst of this? And then come to a place where you can acknowledge, God, I may not understand, but great is your faithfulness. And that's what it is. For believers, that's what it is. O tatou savalinga whaaleanganga, e leo le tino mai o mea. Nanga ke leo kaimi o mea ngai pe e whaangongo ai le sinanga leo kingo mai mele ngau iai ma le tatalo iai. Pe tino mai pe tali mai. Awa lava nei whaiti ai lo au nanga I le atua. Ia whaamaoni pe I le atua langa I whaamaoni le atua. God is always good. And he never changes.
We call him the Alpha and the Omega. Not that he has a beginning, because he doesn't. Not that he has an end, because he doesn't. Because we're going to pass away, but God will still exist. But that Greek term Alpha and Omega means that everything starts with God. Everything will end with God. But it has nothing to do with his existence because he's outside of time. But that's the God that we're serving. And that's a God who decides every morning, I will show you compassion and mercy. We don't deserve it, but that's his love for us. So be of good courage, church. Famalosi, tatu tele famalosi tato poto mlata mai famalosi ono le upule. Wole fa o matia tato ona lona lofa muti muti vale. Mato itele la valona fa maoni mo o ma o nei tai au. Ia famanua mai le tua i le tato mafutanga titalo nei aso le tato sau ni talo i le tua. Pe ona iei fo ia nei vai tau ia manatua pe ia ainga Teresa. Sai male toe sau ninga fo i le aso na fua male aso lua ia nga leile atua ia ilo na file mu ia me so so ani fo i fua fuanga ainga wai ia ile file mu le atua i mea uma na ngai o fo i mea ia e la ngonga i fo i le vai vai e fo i me e kula i mai ia tam faila ve tau fio fil fa atua tua mal tato au nanga i le atua ia i umea uma ia maua lunga le vi ingo le atua mantua fo il tato e kalesia peno ia nei vai tau ia nga leile atua msoso ani mai tato fa moi moi awana i ngalu tato fa moi moi tu ina peile atua talo tu spa ia fa mea tu i pea sa ili pea wala au peile atua awana i tato fa vai vai o lala sauni le atua e fai se va venga mtautia e tono tato e kalesia ia fa malosia tato tangata ia tu ina tu ato to mantua fo inisio tato auso ia fai ngā lava le savalinga wha le anganga, nisi wa wha vai vai, talo le atua ia toe wha malosia, ia mana tua pel tato e kalesia, ia le tasi, ia. A iei fo se mana unga whapitoa, wana o oe lava ma le atua, wha iloa mai le si mai lo ao nei aso, ia le atua, tato talo, leise mea whai ngatai le atua, God honors that, wha talo le wha malo longa fo ia le atua, e tono le tato e kalesia, God's divine healing will move upon all of us physically, spiritually, and emotionally. Ya walavaso toya mawala malosi etuina toitato tangata ile tu ne yaso. But like I encourage, afai wakau moy ya kuilunga savalvali. Don't take this time to sleep. I encourage you, press into the presence of God. Press in and seek him, because while he is near, man, I'm telling you, call on God. The Bible says every time you open up your mouth and pray, God is already listening. And so we do so by faith. Pray with faith and pray with the understanding. Great is thy faithfulness. Amen. Ya faman via maile tu al tato maftanga talo nei tayao. Ya ono Yesu. Amen.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tato mana tunatu ilona lofa nei tai au. Ben tato fa along longo iai. Tato lava le fa moi moi le alofa o le tua ua le fa amatia ai tato. Wai le mavae lo na alofa muti muti vale. E fou i tai au uma. E tele lo na fa maoni. E nai te tua i le mele si e o lima i le tua ma vatu lo fa aftai i le tua. Wai le lei lava ia i le suia lava o ananafi le soe o i le fa vau lava. Via oe tama, via oe le atua. Waftai lau whaamaoni. Waftai lau anga le lei le atua. Waftai tama awai te le tu lafua. Ina I mātou. Ia via oe le atua. E mamalu oe e pa ia oe. E sili sili ese lava oe le atua. Tai Yesu waftai tama. We worship you, God. You are worthy to be praised. Tai Yesu. Tai Tama. Via oe le tua. Thank you, Jesus. Hallelujah, God. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah. Via oe le tua. Via oe Tama. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. You are worthy to be praised. Via oe le tua, via oe tama. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ta Yesu, aftai le tua. Great is thy faithfulness, God. Great is thy faithfulness, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Via oe tama. Afeta Yesu, aftai le tua. Esili sili lava oe le atua. Via oe tama, via oe le atua. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah, 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 Lord. Fafeta Yesu, faftai tama. Thank you, Father. You are worthy to be praised. Hallelujah, Jesus. Via oe le atua. Ia tu mawatu ia te oele vi inga le tua, e le au noa le tua. Whaaftai le tua ono le ne awa noa tama. Whaina mātou sa ili atu ia te oe ma whaalata lata atu tamai. Te alo le tua, ai le itu ina atu mātou mana onga wa mātou talitonu ma le whaatua tua. Wa umane e sauni e se tali mo I mātou le tua. Ale te talo nei tai au le tua. Ia whai alava lo fina ngalo ele o mātou loto le tua. E ui lava tamai ai taimi mātou te le malama ia I mea mātou te uia. Ai peo na mātou whaalongolongo I lau awhionga pa ia. E le sui ai lau whaamaoni. E le sui ai pe whaititi ai lau alofa whaamaoni mo I mātou. O le anganga lava leo wa mātou whapea ni tuai le tuai whaaftai. Whaaftai le atua I lo alofa tu noa. Ua lava matatoe. Whaaftai le atua I lo alofa muti muti vale e le mavae. E fou I tai au uma whaaftai le atua. I lau whaamaoni le atupulanga ma le atupulanga. A wae le lei lava oe le atua. E le liliu lava oe o ananafi o le so. E o le whaavavau. Le atua mai le vavau e o lava I le whaavavau le atua. Whawhetai le atua, ia vi ia oe tama, tama ia whamanuia mai le atua, mana onga uma watu ina atu ia te oe, ai maise mana onga whapitoa le atua, o le mātou te talo le atua,
ia whaawheiloa ia o e tusa malo fina ngalo le atua, maufa manuianga I tono lo e kalesia, talo vo I le atua, ia iailo wha malo longa le atua I lunga lo e kalesia nei tai au, talo tama so se tasem na o mia le atua, le lo pai atu nei tai au, ia le atua ia anga le lei oe tamato e whaatu lai mai, whao popo se malo si fau le atua, pa iane pa ifo tama mai tumwa I se o ia lato lo fi vai, ia iai lo wha malo longa tino ai sili sili ai le anganga tama, awa mato I loa Yesu Keriso, o wha lava lava wa mato malo lo ai le atua, talo voi le atua iai lo file mu yo mato loto, leo leo ina yo mato ma fau fau mato loto I mea uma mato te whaia le atua anga le lei oe le atua awane tu la fo ina I mato awane avese le oli oli alo faula tanga le atua ai maise tama awane avese lo anganga pa ia ua fai mafsoso ani mo I mato le nei vai tau le atua ia fa malosia I mato fa tumuina mato le oli oli le atua awawa mato iloa o lau oli oli le atua o le mato ma losi le ia sa uma tama whamanuia mai le atua iai mato uma lava le atua le mato au nanga ia te oe le atua ia mato whamaoni ai le atua so soani le atua ia mato tu mau ia mato pipi I mau ia mato taufi mau ia te oe Yesu Keriso awa o oe lavo le vinemoni o oe o le sosia o le pongai o manuia o le mātou malosi o mea le lei uma e te whaia mo I mātou le atua. Whātupu te le ina le whātua tua, ina ia mātou tu mauai le atua. O mātou wawai atu whailonga I tele, e loa ai wa whaitotoa alo toi a fio mai. E leo se taimi e toi vai ai, e leo se taimi e toi solomuli ai le atua. A ia mātou tutu mau le atua, wha malo losi lau ngā luenga le atua. So ani mai le atua. E leo le poto, leo le ata mai, leo le fita fita, leo le malosi. A o lo anganga pa ia, mātou te whai ai mea uma le atua. Whamanuia mai oe lau nu lotu nei tae au. Talo le atua, ia mātou mātatau moni ia te oe. Ia mātou toa anga le atua. E au auna ia te oe, whai tau na wafionga pa ia. Se talo e le au noa le atua. Awa o mea ia fausia ai mātou whatua tua. Ma mātou o langa au auna ia te oe. Whaftai le atua. I le avanoa. Whaftai lau whasino manga le atua. Wa mawhai ona mātou au ngai mo oe malau fina ngalo le atua ai. O le mātou te talo lea. Ia mātou au ngā le atua mo oe. A vea mātou se tau langa te fia fia iai. A vea mātou se e kale sia e te fia fia iai le atua. Whamanuia mai oe ta mā. Tasi mai oe fuafuanga o nei aso le atua. Ai meise lo aso sapati a tae ao le atua. Anga le lei oe le lingi mai lo whaunga le atua I lunga lo e kare sia. Lea whata whai taulanga ma lea whata whai taulanga. Ao mātou poto poto e o mai tāpua I ate oe lea nganga ma le whamaoni le atua. I ata ngia lo mamalu. Ia whaatasi mai oe tama. Au a lava nei tūla fua I nei mātou le atua. Manuia mai oe le atua. Mantua foi a inga Teresa le atua I ai lo whamanuianga I ai lato umalava le atua. Lo whaamawhanwhananga le atua, I whaamawhanawhana atu ia I lātou. To e sauninga foi tina le atua, ia tai tai oe le atua. Ai umea uma ia mawalunga lo vi inga le atua, a ia whamanuia mai le atua. Le mātou talo le atua, ia ngā lei mai oe le mātou sauni, ia ta apel nei tai ao le atua. Tai tai oe mua au mule au oe le atua, mai e soani mai le atua. Tu mau ia te oe le vi inga. Nei mea uma wa mātou ole mala au atu I le swafa sili sili ese o Yesu Keriso. Amene ma amene. Hallelujah. Whaftai tātou ala mai lalo. Amen. Ia, ia le tua nei tai au. Ma lo lava le ma lo si tātou e ka le sia. So I lo a whais lava sina pisi o tātou, ia. Ai le tu ua ia me tauna whai aso uma. Ma lo lava le ono sai, ma lo foi le wha ma losi. Ia, o le whainga leo le tātou au nanga I le atua. So se mea lava ia o lau te talo, ia maua pel fia fia, maua pel oli oli se amen. Awa upuna le tuspai o oli le ali o le tātou ma losi lea.
e tātou whamalosi ai, ma tātou mantua. Ia leo stangata, langa le mauas kako kauingi kangaka, say amen. O le tau ia silisili ai, ia o le atua lea tātou te au le iai, ia nā, ma lo lava le whamalosi nei fo i tai au, tātou fo talo. Ia o te iloa e leini si folfolanga, ia o leo tātou sa ninga tai au, le anga saf, mole lava ia, me wa amata ia o le iwa le tai au, o le breakfast i le valu, ia o le iwa le tai au, ia o le tātou anga sa, ia ma le tātou sa ninga tele le afro sfulu, ia o le fo lo tātou sa ninga, sa ninga atu fo i mo toi sa ninga fo le tina ia so na fua, mana so lua, ia tātou tā pena mau iai, tātou sa uni fa le anganga mua, say amen. It's always the spiritual side we need to watch over and guard as we continue to serve where we serve. And let's just continue to put our trust and hope in Jesus. Amen. Yeah, I pauna nei fulfulang mo tātou. E nisi mea ia whailo atu tai au. Ia ia whamanvia tele le atua. O laso nei wha manmole womana whailo la inga ai o le iwa le lua. Ia e whaonga ina ia le tātou whatsa e le tātou au so Mexico. Ia paulawa meo le whaamanoa le whale lea. Ia o umana wha tau sanga tu la inga na ofele i tātou whale ie. Mo le taimina. Ia ai o le iwa le lua leo o whaatanga langa o le meo umana o lewanga. Whātau sanga mai au so wa whainkaanga koe cancel ia. Le lopo se lako revival po le ia ai. Tātou talo pe le atua ia ngā leile atua ia. Ai pauna nei folfolanga mo nei aso. Ia whamanuia tele le atua le tātou e kālesia. Ma lo lawa whamalosi. Now may the Lord bless you. May he cause his face to shine upon you. May his grace and his peace be with you throughout all eternity. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless you.